Wahenga walisema mcheza kwao hutunzwa. Ajabu wewe unaicheza mbali na Mungu, matunzo utayapata wapi? Yesu anasema uendako siko, rudi ya kungoja. Ewe mwanadamu wa leo, kwa nini uko mbali? hata ukipatwa na tatizo we mama, unakosa mtetezi. ewe mwanadamu wa leo, kwa nini uko mbali? hata ukipatwa na tatizo we baba, unakosa mtetezi. kweli watu wangu waangamia, Kwa kukosa maarifa, hawajui wapi wakimbilie, kila kona ina mibaha. kweli watu wangu waangamia, Kwa kukosa maarifa, hawajui wapi wakimbilie, kila kona ina mibaha. Rudi Yesu akuita wewe, rudi Yesu akuita mama we, rudi Yesu akuita, rudi akuita, rudi Yesu akuita wewe, rudi Yesu akuita baba we, rudi Yesu akuita, rudi akuita, rudi Yesu akungoja wewe, rudi Yesu akungoja dada we, rudi Yesu akungoja.